شام بخیر تماشابینان عالی قدر تلویزیون آسیا. این است برنامه رازیساز نومند بهار علیومرов و مهمان برنامه ما حافظ جوان شیرازی کمال. بار دیگر سلامی گرم می‌رسانم با کلی نفرانی که این لحظه تلویزیون آسیا رو تماشا کرده شدند و عموما این چه برنامه است؟ برنامه است که وابستگی دارد به صنعت موسیقی زنده است و مقصد اساسی پیشکش کردن برنامه نیست. پیش از همه ترغیب صنعت استرادی تاجیک است و ما این نوبت بار نخست دعوت کردیم حافظ جوان، حافظی که در حقیقت خوب می‌سراید، شیرازی کمال رو. خوش آمدید میگیم شما رو به برنامه. تشکر زیاد. سرآغاز سلام عرض میکنم به همه کلی بینندگان تلویزیون آسیا از نام خود و از نام تمام هنرمندان. تشکر زیاد. خب البته بسیار از تماشاگران تلویزیون آسیا که تماشا کرده شدن، البته گرمی رو احساس کرده شدن. خب ترانه اولین چه ترانه است؟ اولین ترانه من این با نام از جان و دل است. من پیشکشی تمام مخلصانم میگردونم با صدای زنده، بعد ترانه های بهترین صدا میده. خب معرفی میکردید ترانه از جان و دل شعر از کی است؟ شعر از استاد محکم بحریدین، تکمیل آذرخش است و آهنگ از باطر قادرов برای تمام مخلصان پیشکش میکنیم. خب تماشاگران عزیز، برنامه رازیساز، مهمان ما شیرازی کمال. مرحمت. از جان و دل دوست داشتم تو را، فراقی تو بسوخت جان و تنم را. از دل کشم تو را دایم به صدا، هجران و عذاب عشق میکشد مرا. آهسته بیا مسویم بیا، هر شب و هر روز من بجویم تو را. در قلبی من درد فراقت، آتش عشقت میسوزد مرا. از جان و دل دوست داشتم تو را، فراقی تو بسوخت جان و تنم را. از دل کشم تو را دایم به صدا، هجران و عذاب عشق میکشد مرا. آهسته بیا مسویم بیا، هر شب و هر روز من بجویم تو را. در قلبی من درد فراقت، آتش عشقت میسوزد مرا. میخواهد تو را، چشمانم هرگاه میجوید تو را. دل من دایم میخواهد تو را، آزارم ارمانم بیا ببین این حالم. از جان و دل دوست داشتم تو را، فراقی تو بسوخت جان و تنم را. از دل کشم تو را دایم به صدا، هجران و عذاب عشق میکشد مرا. آهسته بیا مسویم بیا، هر شب و هر روز من بجویم تو را. در قلبی من درد فراقت، آتش عشقت میسوزد مرا. خب تماشاگران عزیز و شما تماشا کرده سوره تلویزیون آسیا رو. این است برنامه رازیساز، مهمان ما شیرازی کمال. خوب ما آغاز میکنیم با شیرازی کمال صحبت رو و شما تماشابینان باید
бо диққат тамошо кунед. хуб мегуфтед ки кай ба дунё омадед? аввалин саволи нахустин анамин савол аст. ман санаи 28 июни соли 1997 дар шаҳри Хуҷанд ба дунё омадам, дар оилаи санъаткор. дар оилаи санъаткор. ҳозир ҳам дар Хуҷанд зиндагӣ мекунед? бале, албатта. хуб мегуфтед ки тахаллуси шумо дар хурдсолӣ чӣ буд? умуман дар хурдсолӣ ҳар бисёр аз нафарон аллакай тахаллус ҳам доранд. тахаллуси ман дар хурдим ҳамин буд ки вақте ки ба фикрам ҳамин лақам мегӯяна. бале бале. рости гап лақамам набуду, лекин аз майдагиам ҳамин бо номи Шерози Камол маро ба саҳна маърифӣ мекарда. аз хурдсолӣ ба саҳна маърифӣ мекарда? бале. хуб ман аз рӯи маълумотҳое ки мо пайдо кардем, мо тӯли чанд рӯз аллакай пайдо кардем аз дар бораи шумо, ман шумо бисёртар танҳо намегардед, бисёртар бо падар мегардед. барои чӣ? барои ин ки ман дасти рости падари бузургворам ҳастамам, гӯям хато намекунам. дар маъракаҳо дар бисёри ҷойҳое ки фарҳангӣ баргузор мекардад, албатта ман бо он кас ҳастам ва таронаҳои онро пеш аз баромад карданашон рафта тайёр мекунам. ва яъне ки ҳозир гӯем агар падарам яъне ки як қаноташон ман ҳастам, рости гап. барои ҳамин хуб ман баъзан нафароне ки мегуфтанд ки Шероз худаш танҳо гашта метарсад, аллакай ин хатост ба фикрам. бале. хуб умуман шумо оиладор ҳастед? не, ҳоло оиладор нестам. пас агар оиладор набошед, умуман барои шумо кадом хислати духтарон писанд аст? духтаре ки корҳои хонаро мекунанд, албатта духтаре ки дастёр кадбоно аст, он духтарако бисёр писанд ҳастанд. ва вақте ки кай ки оиладор шавам, ман худам албатта тайла намекунам, яъне ки ҳамаш бо маслиҳати падару модарам мешавад. яъне ки падар модар чӣ гӯянд ҳатман ҳамин кор бошад. хуб ва идома медиҳем тамошобинони азиз. анамин буд аллакай ҷавоб баъзан духтараконе ки дар пушти экран аллакай тамошо карда истоданд, аллакай боварӣ ҳосил карданд ки дигар ҳеҷ чиз дар дасти Шероз нест, дар дасти волидораш аст. ҳамин хел аст. хуб ман агар бисёре аз сарояндагоне ки дар Тоҷикистон ҳастанд, берун аз марз ҳастанд, агар нигоҳ кунед, барои он ки тезтар барвақттар машҳур шаванд, як таронаи ду оҳанг, яъне ки ду овоза месароянд бо дигар сарояндагон. умуман бо кадом сароянда мехоҳед ки таронаи ду овоза сароед? албатта ҳоло фикр ҳам накардаам, лекин мехоҳам бо яъне ки санъаткорҳои машҳур дар нақшаҳо ҳаст ки агар ба орзуҳоям расам гуфта наметавонам, лекин номашро гуфта наметавонед, махфӣ аст. бале. хуб шахси қиматтарин дар зиндагӣ барои шумо ки аст? шахси қиматтарин оила аст барои ҳар як бузургвор, барои ҳар як инсон, лекин аз ҳама қиматтарин ин як тои ҷанчаи ман аст ки чӣ ном дорад? Шоҳҷаҳон. Шоҳҷаҳон. шахси қиматтарин барои Шерози Камол Шоҳҷаҳон аст, ҷанҷа. бале. хуб хеле хуб. хуб инҷо як мо бахш дорем, мо барои шумо номи якчанд сарояндаро пешниҳод мекунем ва шумо бошад аз ин сароянда метавонед ду мисра шеър, яъне ки таронаи ин сарояндагонро хонед ба таври зинда. бо мусиқӣ ё не, бо мусиқӣ бо дигар бахши дигар дорем, ҳоло бе мусиқӣ аст. хуб хуб сарояндаи аввалин Маниҷод Давлатова. беҳуда хорам мекунӣ, ман худ намедорам чаро, бо ин ҳама бераҳмият ман дӯст медорам туро. ба фикрам машҳуртарини суруди Маниҷод Давлатова ҳамин буд. беҳтарин Садриддини Наҷмиддин. рӯёи ман, дунёи ман, ту қиссаи шабҳои ман, худои ман туро дорад бар ин дили танҳои ман. эй гули баҳорон. баъд давомаш хеле хуб. хуб таронаи дигар аз Боймуҳаммад Ниёзов, устоди санъати тоҷикагам аллакай хато намекунем ба фикрам. бар дили мо гар намеоӣ, ба чашми мо биё, аз муҳит андеша дорӣ, бар лаби дарё биё. беҳтарин, хеле молӣ. хуб агар ин лаҳза Боймуҳаммад Ниёзов медан, ҳатман як кафкоби баланд мешуд барои шумо аллакай. хуб таронаи дигар аз Дамирбек Олимов. Дамирбек Олимов. ҳурмат мекунем, дӯст медорем, мухлис ҳастем. агар рӯзе
مرا در گوشه دیدی، صدایم را زی دوری ها تو بشنیدی، به مثلی ناشناسه رفت بدونی پرسو پاسه رفت. خب خیلی عمالی. ترانه دیگر از یک سرانده مشهور که بسیار هم بعض نفران نمیشناسند. من میگم این نفر نام دارد ولی جان عزیزوف. مرحمت. ولی جان عزیزوف اکوی عزیزی ما. بیروی تا بمانم، بیروی تا بمانم، کی من از وطن جدایی به خدا نمیتوانم، کی من از وطن جدایی به خدا نمیتوانم. بهترین. خیلی عمالی. خوب این بود اجرایشی باز هم زنده و زنده از طرف شیراز کمال. تماشاگران عزیز بار دیگر میگم که این تلویزیون عزیز است و نوین برنامه رازی ساز است. خوب ترانه نوبتی چی ترانه است؟ ترانه نوبتی البته به هر یک شخص این انسان قیمتترین پدر و مادر هستند. من ترانه خود رو برای تمامی پدر و مادران میبخشم. شعر از استاد آذرخش، آهنگ از پدری بزرگوارم با نام مادر پدر. ترانه مادر پدر برنامه رازی ساز شیراز کمال. مرحمت. سپاس از سرنوشت ای نوبهار، از گنج بخت، از تاج و تخت، از مهریان. صدها سپاس از سرنوشت ای نوبهار، از گنج بخت، از تاج و تخت، از مهریان. بهر صفای زندگی شد بود، صدها سپاس از هستی مادر پدر. بهر صفای زندگی شد بود، صدها سپاس از هستی مادر پدر. نوری زمان، جانی جهان، فیضی شما هر دم رسد چون نوری رحمت از سما. نوری زمان، جانی جهان، فیضی شما هر دم رسد چون نوری رحمت از سما. آید صدا از بحر و بر تا بحر و بر، مادر پدر ما رو عزیز دین قدر. صدها سپاس از بر تو مادر پدر. رنج و غم و درد و الم هاتان بچش، بشو
تو کانی هنر ای خانه ای آباد تو باغی سمر صدها سپاس از بر تو مادر پدر صدها سپاس از هستی مادر پدر تشکر زیاد میگم در حقیقت ترانه پدر مادر شما بهره تماشابینان ما و بهره کلی پدر و مادران بود. در حقیقت احسن. من به فکرم دیگر از این زیادی چی گفته نمیشد. بهترین بود. سلامت باشید رحمان. خوب ادامه دهیم. من روز شما چگونه آغاز میشه شیروز؟ من هر سحر میخیزم البته نهاری بعد از درس البته با در دانشگاه دولتی خوجند تحصیل میکنم. بعد از اون با مؤسسه دولتی کاخ فرهنگ سوخدیان تشریف میارم و کاری مؤسساتی یکی روز آغاز میگردد تا 5 بیگاه با هنرمندان کاخ سوخدیانی انسامبل بوربد مشق میکنیم، آمادگی میبینیم و بیگاه همچنین در خانه با کارها و ورزش کم کم مشغول میشویم. همین گونه روزهای کاری من البته همین خیلی میگذرد. روزهای استراحتی در خانه های خیش تبارم. در خانه خیش تبارم که 24 ساعت خوب. نه برای چی؟ خب من شما گفتید که من تحصیل میکنم گفتید در دانشگاه دولتی خوجند کدام فاکولته؟ من همین سال سرودخوانی خلقی رو یعنی که سروندگی رو ختم کردم و دوم یعنی که اختصاص میگویند با نوازندگی البته حجت‌های خود را پیشنهاد کردم و حاضر در کورسی دوم در اسباب رباب تحصیل گرفته ایستادم. تحصیل گرفته ایستادید. رباب رو آوردید؟ نه رباب نیست. خداخواد سالی در برنامه آینده. سال آینده. خب بهترین است. نصیب. خب از همه شخصیت معروفه که در تلفن شما رقم تلفن این نفر است. کی است؟ پدرم. غیر از اویله بیاید. غیر از اویله یعنی که تلفنی از یاد کردگی باشد میاد چی خیلی؟ من ثبت کردگی باشد که شما صحبت کنید با این نفر شخصیت معروف مشهور من. من در قفای ما امید جان هستم اکوی عزیزی من. همه وقت زنگ زده بیستیم یک دیگر با خبر شده میستیم. خب رقم تلفن امید جان. بله. اساساً مبلغ رو برای چی استفاده میبرید؟ پیش از همه مبلغ رو البته هر یک آدم هر یک انسان برای پیشروی کاری خودش استفاده میبرد. وقتی که یگان مبلغ به دست ما آید البته با یعنی که کاری خود با هنرنمایی خودم البته استفاده میبرم. من پیشروی چی؟ ترانه ایجاد کردن، لباس خریدن، کدومش؟ یکمش ترانه نو رو ایجاد کردن، بعد آهسته آهسته دیگرهایش. یکم ترانه ایجاد کردن. ترانه اجرا کردن با آهنگسازان و ترانه رو یعنی که میگن زکاز میگن خیلی خواهش کردن برای همین. من یک آهنگ رو چقدر مبلغ صرف میشد؟ اگر از آهنگساز وابسته است. مثلا بسیارتر و کمتر مباین از 1000 سومون آغاز میشد تا 4-5 هزار با چی یعنی که ارنجировкаش. خوب شیروز میگفتید که با فکر و اندیشه شما کی رو کسلی سیتوره قاپیده است، یعنی که من میگن که وای با معنای توماش گیم وای زیوزده شده است. چگونه خصلت ها باید داشته باشد؟ چگونه رفتار و کردار شود؟ یگان سرود رو برورد و اگر مشهور شود و زیوزده قاپد با هنرمندان اومده سلام علیک نمیکند یا که خودش رو از هنرمندان بالا میحسابد به فکری من. برای همین لیکن در حیات خودم من یگان هنرمند رو ندیدم که خود رو ستاره ایست کرده در نزد ما اومده. مثال همه هنرمندان ما همکاری میکنیم و من فکری شخصی خودم رو میگویم که یگان هنرمندی ستاره رو ندیدم به معنایی که خاکسارترین هنرمندان هستند. یعنی که یگان سرونده ستاره نقابیده است تو حالا که شما ندیدید من بهترین. خب در صحنه هستند حالت‌های ناگوار. در شما کدام حالت‌های ناگوار بودند و شما از اون حالت یعنی که برآمده توانستید؟ این کاری شدگی بود. من 3 سال پیش در همین تئاتر کمالی خوجندی
вақте ки сурудамро ба звука режиссёрон додам, унҷо хатогӣ шудааст ки яъне ки плюсовка, яъне ки минус рафт ҳамин чиз. баъд микрофони чӣ буд, кор намекардагӣ буд, яъне ки мехонам ҳамин минус рафт, тамоми мардум шиштагӣ буд неки рости гап. баъд аз он чӣ шуд, аз ҳамон ҳодиса неки хай биромадем, як микрофонро буроварда додану баъд ман тариқи зинда хондам ҳамон сурудамро. баъде ки ҳамагон фаҳмиданд ки шумо дар ҳақиқат таронаи минус хонда шудед. бале, ҳамин чиз шуда буд. беҳтарин. аз устодони санъат инҷо мо пурсонашон аз шумо, устодони санъати форсу тоҷик, ба мисоли аҳмад зоҳир, далер назаров, муборакшо, уман 4 мисра, уман фарқ надорад аз кадоме аз онҳо бошад. ин лаҳза мусиқичиён як мусиқии хуб менавозанд. марҳамат. سال چشمی سیاه زاغم مادر نبیند داغم مادر بیند نبیند وای وای عاشق نبیند داغم لیلی 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 جان 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 دلو ما کردی ویران سری قشلاق نامدی وای وای مرا کشتی برام لیلی 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 جان 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 دلو ما کردی ویران سری قشلاق نامدی وای وای مرا کشتی برام. احسان، بهترین. برکت خوب. هنرمندای ما همه خیلی یعنی که پروفسیونال هستن که یک بار بهترین. برکت خوب. رفتن میگیرن. داله که ایستادن. خوب من اکنون ترانه نوبتی که خودی ترانه شماست، چی ترانه میخونید؟ برای تماشا ببینم. خوب من در ترانه‌ای که نوبتی این از همه مشهورترینی سرودی پدری بزرگوار من است، سرودی یارکی شیرین که ما با همراهی انسامبل تیار کردیم. سرود شعر از استاد لایق شیرالی است. آهنگی پدری بزرگوارم برای تمام بینندگان پیشکش میکنم. بهترین. تماشاگران عزیز، برنامه روزیسوز ادامه دارد. مهمان برنامه ما شیراز کمال. مرحمت، ترانه تماشا کنید. گوجایی یارکی شیری خریداری تویم امشب گلی رو سارد رنگی خریداری تویم امشب جایی یارکی شیری خریدار تویم امشب گوجایی یارکی شیری خریدار تویم امشب گلی رو سارد رنگی خریدار تویم امشب عزیزم تو به وفایی یاری درینم کجایی دلی به قرارم هستی گل باغی تو من امشب بر این دلی من هستی شبی مهتابی من هستی وای وای وای
به سر و به پا در اینجا ماندم تنها، چو مرغی به سر و به پا در اینجا ماندم تنها. با نرخی دل با نرخی جان خریدار تویم امشبا. عزیزم تو به وفای یاری درینم کجای، دلی به قرارم هستی. گلی باغی تو من امشب بر این دلی من هستی، شبی مهتابی من هستی. وای 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 به چراغ من ماهی روی تو میخواهم. شبایی به چراغ من ماهی روی تو میخواهم. تو ای ماه تو ای پروین خریدار تویم امشب. عزیزم تو به وفای یاری درینم کجای، دلی به قرارم هستی. گلی باغی تو من امشب بر این دلی من هستی، شبی مهتابی من هستی. وای 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 عزیزم تو به وفای یاری درینم کجای، دلی به قرارم هستی. گلی باغی تو من امشب بر این دلی من هستی، شبی مهتابی من هستی. وای 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 ташаккури зиёд тамошобини азиз. барномаи рози сӯз аст дар телевизиони азия ва мо идома медиҳем суҳбатро бо Шерози Камол. хуб, имрӯз ҷойгоҳе ки дар мусиқии тоҷик доред, умуман розӣ ҳастед? бале, розӣ ҳастам, зеро санъати тоҷик ин санъати асил аст ва ҳамаи ҳунармандон бисёри вақт аз тамоми жанрҳои сурудҳо баромада метавонанд. дар мана водии Фарғона мегӯянд хуҷанд вилояти Суғдро бисёртар классики шашмахон месоранд. дар Душанбе фалаксароён бисёр ҳастанд. жанри эстрада низ дар тамоми ҷумҳуриямон месароянд. албатта барои ҳамин санъати асили тоҷикро дӯст медорам. яъне ки дар ҷойгоҳи худ розӣ ҳастед? бале. хубан дар куҷои санъати тоҷик ҳастед? дар ҳоло дар аввали санъат ҳастам. зинаи якум? зинаи якум. беҳтарин. шумо аслан аз ягон чӣ метарсед? умуман дар зиндагӣ ҳастанд, масалан баъзан нафарон аз торикӣ ҳам метарсанд, баъзан нафарон аз бисёр чизҳо. умуман бисёр аз дурӯғ метарсам, барои он ки ягон нафар дурӯғгӯиро агар ба ман ягон чиро дурӯғ гӯяд бисёр ҳатман ҳамон рӯз тарсида дига кӯча намебуред? не, барои чӣ не? яъне ки аз ҳама хислати бадбинии ман дурӯғгӯӣ аст. хуб, кай охиро маротиба ҷанг кардед? умуман ҷанг ҳаст ку дар байни ҷавонон ҳатман ин чиз ҳаст? мумкин дар аввали мактабхонаам бошад. агар донед мумкин дар ҳаёти шумоам шудааст, пештар дар мактабҳо хел банда мегуфтанд ку синфи мисол 4 мумкин дар ҳамун. лекин ман дар майдагиам ҷанг кардаги ҳастам, зеро дар 9-10 синфҳо ягон бор, чунки ба ман бисёри вақт ба ҷанг равем, агар ба ман калонҳо ё муаллимаҳо чӣ мекарданд? маслиҳат мекарданд ки ту қӯш нашав, барои он ки ту оилаи намунавӣ ҳастӣ, падарат фалончи ҳастам ё михел, барои ман обрӯи туам мерезад, қӯш нашав, яъне ки ҳамроҳ нашав мегуфтанд. барои маслиҳат медоданд. хуб,
شیراز بچه جنگره نگویم خطا نکم مالکه خوب میگفتید که خود رو تا چه اندازه امروز و این وقت خوشبخت احساس میکنید از روی جدول 10 رقمه خوشبختترین انسان هستم که در عائله صنعتکار تولید یافتم. من از روی جدول 10 رقمه از 1 تا 10 این از هم بلندترین یک از هم پایانترین یعنی که در چند نمش هستید شما؟ حالا در پنجم به فکرم. حالا در پنجم حالا خیلی هم زیاد است به فکرم 10 ببر اومدم. خوشبختی هم از در پیش است. خوبه شیراز جان مناسبت شما با تنقید چگونه است؟ البته تنقیدی یعنی که بدی است، نقضی هست. نقضیش رو خوب به خود جا میکنم، به بدیش پروا هم نمیکنم. فرق ندارد. اگر چقدر تنقید کرده مرا بسیار اگر تعریف کنن هم من خوشبختترین خود رو انسان حس میکنم. یعنی که با گپ دیگران پروایشون نیست. فهمو؟ بغیر از سرایندگی باز کدام کارها رو کرده میتونید؟ من هست دیگه کاری که اگر اول مثلا شما سرایندگی رو نمیکردید چیکار میکردید؟ خصوصا عموما گیریم صاحب کاری انفرادی هم هست کم کم یعنی که چسنی بیزنس میگویم. بعد من بغیر از سرایندگی کارهای خودم رو هست. لیکن یک در یکم یعنی که چیز با من این صنعتکار و صنعت خود رو سایقل دادن و به پیش رفتن. خوب شیراز جان میگفتید که آیا با راه صنعتکاری زندگی خود رو پیش برده می شود؟ بله چوبنی برده می شود وقتی که از پشت خود کار میکنید و سرودهای نو به نو ایجاد کرده پسند مخلصان میگردد البته زندگی پیش میرود برای اون که با همه توی معرکه ها با کنسرت ها و با دیگر دعوت ها شما رو دعوت کرده یعنی که همون مبلغ هایی که اونجا پیشکش میکنید اونا با این نگاه نکرده مثلا اگر هم پول رو دیان البته برای چینه برای این کار کردن در کار بسیارتر زمزمه کردن در کار سرودهای نو به نو ایجاد کردن در کار اگر که سرود ایجاد نکنید و یک وایکتی اگر گردید پیش نمیرود نمیشد. خوب من کارهای ساختمانی از دست شما میبیاد یا نه؟ کارهای ساختمانی؟ بله. خیلی من وقتی که سال 2000 چند بود 13 یا 11 بود همون طرف خانه‌ای که ما در 34 میکرورایون ساخته بودم پدرم در اونجا بسیار یاردم میکردم البته خیلی در ساختمان نه اونقدر در خانه میخ زدن و خیلی چیزا رو میتونم. خب یعنی که شیراز کمال علاقه میخ زده میتواند باور وصول کرده. خیلی هم خوب. خوب این لحظه نکنون یک موسیقی زنده میشد از طرف انسامبل استرادی بوربدی مؤسسه دولتی کوخ سوخدیان بهره تماشاچیان عزیز و تماشاچیان عزیز ارجمند ما بعد از موسیقی زنده باز هم برمیگردیم و برنامه خود رو ادامه میدیم.
خب тамошобини азизи арҷуманд мо идома деҳем барномаи розисӯз аст дар телевизиони азия ва меҳмони барномаи мо Шерозу Камол бор дигар хушомадед. Умуман эҳсосотҳо чӣ гуна аст баъд аз ҳамин қадр саволу саломат бошед. эҳсосот хеле олӣ аст, зеро мусиқии зинда аст. ман низ худам мусиқии зиндаро дӯст медорам. бо ин ҳунармандон зих намешавед. беҳтарин. шумо соли 2016 ва 2018 албоми худро пешниҳод кардед, яъне ки консерти яке худро гузоштед ки он консерти зинда набуд. ман дар фикру хаёли шумо аст ки оянда ягон консерти зинда гузоштан? бале, мо ҳамин сол тасмим гирифта будем, азбаски ин бемории сироятии COVID-19 коронавирус тамоми ҷаҳонро паҳн кард. барои ҳамин нақшаҳои оянда насиб иншоалло бо ҳамин ҳунармандон консерти худамро бо тариқи зинда пешкаш кунам. умуман кай интизор шавем мо консерти зиндаро? ба наздикӣ худохоҳад ҳамаи ин тинҷу ором мешавад. албатта барои ҳамаи мухлисон пешкаш мекунем. хуб, орзуи асосии шумо дар зиндагӣ чӣ аст? умуман чӣ гуна орзу доред? орзуи ҳамин аст ки дар ҳама инсон албатта орзуи худро дорад. орзуи ман ҳамин аст ки ба ҳамин зинаи саҳнати баланд баромада тоҷикистони худро муаррифӣ кунам дар арсаи ҷаҳонӣ. сарояндаи рақами яки ҷаҳон. орзуи асосӣ ҳамин аст. хуб, умуман ба фикри шахсии шумо сарояндаи асил бояд чӣ гуна бошад? чӣ гуна сарояндаро шумо ба фикратон мегӯед ки ан ҳамин нафар сарояндаи асил аст? сарояндаи асил фикри ман ин яъне ки сароянда ки бо тариқи зинда хонад, яъне ки бо ҳамаи жанрҳо агар хонда тавонад дар ягон ҷо, мисол шишта дар он ҷо, мисол дар бисёри ҷоҳо меред ки техникӣ шароити техникӣ надораду дар он ҷо бо овози зинда сароидан ва навохтан. барои ҳамин сарояндаи асилро ман хеле ҳис мекунам ки дар ҷодаи санъат аз ҳама чиз аз ӯҳда баромада тавонад. умуман барои сароидан зинда сароидан оя ман асбобҳои мусиқӣ ҳам ягон рабт дора? масалан асбобҳои мешаванд аз хитои омадааст, аз дигар давлатҳо омадааст, умуман вобастагӣ дорад ҳамин чиз? не, албатта ин масалан чиро дар назар додааст? масалан баъзан нафарон мегӯянд ки асбобҳои мусиқие ки аз дигар давлатҳои аврупо мебиёранд беҳтар аст нисбатан ба асбобҳои мусиқие ки аз давлати чин ё ин ки Россия мебиёранд. бисёри асбобҳо аз давлатҳои тараққӣ карда ҳастанд. албатта ман гитараро мегирем, яъне ки мана клавиш, барабан, ҳама ин чизро, саксофон аз давлатҳои Аврупо ва Америка аст. барои ҳамин ин чиз барои эстрада дар кор аст. яъне ки вобастагӣ надорад барои зинда сароидан асбоб бошад шуд, ҳар дора аз кадом давлат аст. бале вобастагӣ надорад. хуб, бар ҳамин савол бояд мо ҷавоб мегирифтем, аллакай ҷавобам пайдо кардед. хуб, зинда сароидан барои шумо чӣ аст? зинда сароидан ин аз хурдиам маро падарам бо ҳамин зинда сароидан тарбия карданд. бисёри вақт ҳамин дар хонаҳо мешитем, дар аз гуфтем ки дар аввали барнома ки дар аз қафошон бисёр меравам. ба ман ин чиз дарс шуд, яъне ки бисёри вақт боз гитара худашон месароянд. ман вақте ки зинда мехонам худро мушкилӣ ҳис намекунам. мушкилӣ нест. барои шумо ягон чизи ғайриоддӣ нест сароидан, зинда сароидан? беғайр аз фонограмма ман зинда хонам ба ман писанд аст. яъне ки шумо мехоҳед ки бисёртар зинда хонед? бисёртар зинда хонам. хеле хуб. хуб, Шерозҷон, ин лаҳза мо аксҳои шуморо аз расонаҳои интернетӣ пайдо кардем. оидин аксҳо шумо бояд маълумот диҳед ки ин акс дар куҷо аст, умуман кай аст? ин акс албатта сохта асту бо Криштиану Роналдо, яъне ки ин чиз ба Facebook биромада буд, дар ҳамҷо приложение ҳаст, попробовать мегӯянд. ман низ ҳамҷоро ҷиқида будам ки попробовать шудагӣ буд ва ҳамин суратамро мондам ки камтар монанд шуд. барои ҳамин хуб, маълум аст камтар монанд доред ба Роналдо аллакай? ин акси оилавии мо аст ки мо ҳамин соли 2020 дар 75 солагӣ ҷанги бузургии ватанӣ ки онлайн марафон дар шаҳри Москва дар Федератсияи Россия баргузор гардида буд, мо дар он ҷо иштирок карда будем ва соҳиби ҳамин сертификати книги рекордҳои Россия
ба мо чӣ шуд тақдим шуд. خب اوید این عکس چی گفتنی هستید؟ ин акс соли 2017 ман дар шаҳри Москва бо мунтахаби ҳозирҷавобони Тоҷикистон, сборнаи Таҷикистон ба КВН, дар онҷо ман ҳамчун вокалист баромад карда будам дар дастаи мунтахаби ҳозирҷавобони Тоҷикистон. خب ана این عکس چی؟ در اینجا لاس ویگاس аллакай намоён аст. инҷо мумкин камтарак хатогӣ шудагӣ. инҷо Самарқанд аст. соли 2017 ман Сӯйробҷонам дар хотир дорам. инҷо ҷои таърихии Самарқанд аст. дар ҳамон ҷо Ҳабиб Нурмагомедовро бозӣ бо Конор Макгрегор буд. пеш аз ҳамин сурат ман ҳамон чизро гирифта пуштагӣ будам ки худохоҳад Ҳабиб Конор Макгрегор мағруб мекунад гуфта сурат гирифта будам. баъдан ба ҷои Самарқанд Лас Вегас шуд. барои ҳамин камтарак хатогӣ шудагӣ. خب اوید این عکس چی است؟ در کجا؟ ин соли 2019 ман дар Тоҷикистон, ватани азизи ман, озмуни телевизионии ҷумҳуриявӣ буд. ҷои намоёнро гирифта будам ва соҳиби ифтихорномаву тӯҳфао гардида будам. акси ҳамон аст. بهترین عکسی آخران شما؟ ин акс ин яъне ки внезапно мегӯянд, яъне ки якбора шудагӣ буд. бозии финалии Реал Мадрид бо Ливерпул соли 2018 хато накунам. ман соҳиби 5000 сертификат гардида будам ки дар он ҷо ҳамон шоти бозиро яъне ки аниқ дақиқа карда будам. 3-1. ҳамин чизро гуфтам ки ҳамин чиз шуд, ба соҳиби сертификат 5000 сомонӣ. 5000 сомонӣ. чӣ кардед 5000 сомонӣ? 5000 сомониро ба чӣ? барои зиндагӣ ё ки барои суруд? Не, барои ҳамин фаъолияти эҷодӣ. бо ҳамин 5000 сомонӣ кадом таронаи шумо пешниҳод шудааст? ки аз ҳамон маблағ истифода бурдед? албатта дар он ҷо консерти ман низ наздик буд ва ҳамун расходҳои, яъне ки ҳамин ба сурудҳо, ба рекламаҳо, ба он чиз ёрдам шуд. консерти 2018 ки аллакай Шеҳрози Камол барпо кардааст, бо ҳамин 5000 сомонӣ аст аллакай. хуб, акси охирон? акси охирони ҳамин консерт дар ҳамин толори Кохи Фарҳанги Суғдиён бо ҳамин ҳунармандон, ки дар он ҷо ҳам зинда ҳам буд, ҳам барномаи хеле рангиранг буд. ҳамин расмаш чӣ тарона дар ин ҷо? Зиндагӣ, бо таронаи зиндагӣ рафта истода буд. Зиндагӣ. метавонем ин лаҳза 4 мисра ин таронаро сурем? зиндагӣ. коргарди мусиқии Артур Салихов буданд. хуб, маромад. нота аз номаву аз қиссаҳо, аз хӯрамиву ғуссаҳо, аз гарму сарди рӯзгор, пургашта ёди лаҳзаҳо. ای زندگی شادی و غم، شاد و با هم پیوندی هم. ای زندگی شادی و غم، شاد و هم با هم پیوندی هم. بهترین اصلا میگم. خوب، انا اکنون ترانه آخران شما چی ترانه است؟ من ترانه رو معرفی کنید. ترانه آخری من که من از خردسالیم با استاد کرامت‌الله قربان شادروان خیلی مخلص هستم و پیروان آن هستیم. با همراهی نوازندگان سرودی بهترین استاد را با نام لعل لبان پیشکش مخلصان می‌گردانیم. ترانه از استادان، ترانه از کرامت‌الله قربان در اجرای شهروز کمال. مرحمت، تماشا کنید. سلامت باشید. چشمانی سیاه با میکنی گل، مرا مجنون و شیدا میکنی گل. تو چشمانی سیاه با میکنی گل، مرا مجنون و شیدا میکنی گل.
نمیترسی فردای قیامت که میسوزم تماشا میکنه گل نمیترسی فردای قیامت که میسوزم تماشا میکنه گل لالی لبانی من بیا آفت جانی من بیا نامهربانی من بیا مکن جدای همه وفای مکن جدای همه وفای چرا دارو مدارو میکنی گل چرا امروز و فردا میکنی گل چرا دارو مدارو میکنی گل چرا امروز و فردا میکنی گل زدی آتش بجانی نو تبانه زی کشیشتی تماشا میکنی گل زدی آتش بجانی نو تبانه زی کشیشتی تماشا میکنی گل لالی لبانی من بیا آفت جانی من بیا نامهربانی من بیا مکن جدای همه وفای مکن جدای همه وفای زمین و آسمون بینم نمیشه دیل کی عاشق از بغم نمیشه زمین و آسمون بینم نمیشه دیل کی عاشق از بغم نمیشه میده بوسه از اون لبانی نازون بخوردن و بی دریا کم نمیشه میده بوسه از اون لبانی نازون بخوردن و بی دریا کم نمیشه لبانی من بیا آفت جانی من بیا نامهربانی من بیا مکن جدای همه وفای مکن جدای همه وفای تشکر زیاد میگم احسن ترانه خیلی هم خوب بود الکه معلوم بود سلامت باش انکون آخران یعنی که احساسات شما ایده زنده سرویدن و سخنی شما بهر تماشاگران عزیزی که طول این وقت ما رو تماشا کرده شدن خب تشکر مناداری خود رو به همه شما میرسونم و بسیارتر میخوایم برنامه‌های جالب پیشکش مخلصان گردی استاد ما خرسند میشیم هنرمندان و به همه تماشابینان من اولش صحت و سلامتی را خواهانم بگذار در خاندانشون صدای موسیقی طنین انداز باشد و این خدا خواهد این بیماری ها و این وباها خدا خواهد پس سر می شود و باز کنسرت ها در توی معرکه ها ما همه وقت در خدمت هستیم و البته انتظار هستیم. خوب تشکر زیاد میگم لایحه رازیساز لایحه مشترکی تلویزیون آزیا با دستگیری اینچنین کاخ فرهنگی سعودیان و انسامبل استرادی بارباد و این آغاز کار ما است و در منبع کار ما با دستگیری هم سرایندگان و هم نوازندگان ما کوشش میکنیم که این برنامه را باز هم خوبتر و بهتر گردونیم. تشکر زیاد برای تماشای شما. همیشه در زندگی خوشبخت باشید. خیر.